Okshaba akanisa ya St James Cathedral haro omuleebezi wa nkole nuwe yakwebemberamu okyana hasera abeegi b'MBARARA High School kandi abana baika 48 abariyo nibonja kwetegurira okushitamira ebizamu ebitebekanisiibwe UNEB. Want to thank you for this far God has brought you, and we believe that when you put your trust truly in Him, you will achieve your dreams. Dear candidates, we bless you. We shall be happy, as said before, when you are celebrating with us. Abantu kuba kukobwira obu habaho abakwenda kuguza ebigezo, abakwenda kubahabisa nambwenu ebigezo ebi emirundi mingi nibishohora kandi bitari byo nangwa abana banani bahabura nguno byakuba biri byo otakarebayo omwana yabashomereje takwitenga bayira kureba nibi ahari Bugamba Secondary School District Rampara uko omuleebezi nayo yahasera abijja kuza kushitamira ebizamu ebi aba senior yakana aba UCE n'abanigana nshanju nabana kandi aba UACE n'abana kinana na babiri twenda kusima rahanga ubarinzire akabasya ahizo bankeri na no kubasya bigezo twenda kusima staff eba preparingire bagira mani bahame batatine bigezo abo kuba batwine bagikora bigezo kwihabaza rwabaza mu ishomero batanu bakora bigezo bwene kiti kisya umisho gabo baza kubikora kandi nababishika ebizamu ebitebekanisiibwe ekitongo kya UNEB nibo kutandikiza barira kare n'ekizamu cyo kongera kushizima no kushobora abeegi bine kukora nibakyeta ekizamu kya briefing. Our TV West ndisenyomo Gideon.